Athak Arnam Langpi Mate Apar Deopani RCC Adolong Kimi Karbianlo Tolomas Council CEM Dr. Tuliram Rahani Pen Kangpupon Lakhain ko Rapli Deopani Constituency ka Parlo Athak Arnam Langpi Mate Apar Deopani RCC Adolong Kimi Karbianlo Tolomas Council CEM Dr. Tuliram Rahani Pen Kangpupon Bangso RCC Adolong Kimi Kangpupon along MLA Dorsing Rohang EM Amar Singh Kiso Deopani Constituency MSC Sorbon Telenga VDC Chairperson Ilisteran Dipen Chenglok Penan Athak Arnam Langpiara Tumstami Ningarong Pen Bangso RCC Adolong Kimi Kangpupon long Aliar Champidon Pinpoda Mekedam Tang Kwana Ningkan Penone Athak Arnam Langpi Mate Apar Deopani Aratum Bangso Adolong Kimisen Kavidet Penajok Kiso Kuni Logachali Asomaratum Beha Bepar Keklematum Barla Porote Bangso Adolong Kimisen Kavidet Penajok Pinan Kisung Chetong Nanglo Bonstami Karbianlo Tolomas Council CEM Dr. Tuliram Rohang Alang Lik Kahon Kayenso Penajok Bangso RCC Adolong Kangpupon long Mate Kikim Kirang Pipon Tekapot Arnam Langpiarat Mate Apar Deopani Aratum Pen CM Dr. Tuliram Rohang Suri Surya Kichero Pajirpon Bokajan Pen Lawrence Lake Luti Kimi News Karbianlo Speaker Raju Disor ke hai Lapen ke MEC Upjit Kro ke hai Board Chairman ke hai Tundo Lapen ke da Local MEC lo Sorbon Telega Lapen nili apang alam cakap tengpe MP election apang La Solang Roy tolong abang ke jawapannya atau Alang Roy tolong ke nili ponji pos nili pinan tempat pacini nonola ilis terong pipa itu datu BDC chairman person ta lasi non ke leto BJP में टीम कर बैंगलोर पे कचोतोय दोन ये दाने तुम कचिंग हो नहीं निंगा चेथनाई आदर के सो नए वोट अमर सिंह तिसो के है अलग ले ना अलग ले वोट किना को लाहाई जे पेला फिल्म दे एमएलए इलेक्शन अंगले पो एमएलए इलेक्शन अपना होला दा पुकारा से के तांते बेन दान के पुकारा से न बेतांग को कोई भी काम पुकारा से है कोई जे मैं एक्शन स्पेशल पैकेज पर हुई तापरा जितु पुलिस आधार से या पर कुटे खिने यार लगे करि दे चौपमन गया इजु नलांग दाला जल जीवन मिशन जो अलग एमपी आके निर्देशक पुलिस के बांध लता ना तो मथा दांगल लता नन तोवा का निर्पन एमपी के निर्देश पुलो लदा के तोलो में टीआरपी एलएसआर लासी तोवर जे टीआरपी नहीं ने डिक्लेयर kan dia no pusi ना तुम पे हाईवे no आतो के सो नया वोट ना तुम दा तोवर जे टीआरपी पर अलग एमपी के लदा सो दोलोंग bang ke tangti pulo nili chu bang hot chakang lo ladak longchap alo arnam hirjumin ha chang hon ipukang lo la so dolong bang ke MP election aprang ni petang vek populo la sinon la so alam chakateng pen pining pu ponong lo la penang parta me towar ala towar me kilometer fita sanction ponelo la pen dak pe la so dak towar la so towar ta me nili la MLA election aprang petang AGF han nili lam chak pikang lo la pen jol jiwan mission ta chu aprang nili fanang pulu dak dak ke bang hot je dakara tum dak ki juna lang ki juna war sai siksa kong pulo loge ne jol jiwan mission pen deng ponsinon sanction ponelo la si lahaya sayang deng ke claim ponje apan sini libang la pen pini ke na tum chini lo di puolong Pulunia konsensi pen korkan thia homosti la pen borjan independent candidate pangrum pet pen PSLC pen independent pangrum pet pen bang surisi bang harusrok sira narke bamuni tumpini PSLC la pen ke independent nang join lo pini bangke la son daraksi 14 ni bangke 50 dak dhonsuria konsensi congress ke doan a committee ke doan loke dak primary congress pen chenglok langtum konsensi committee ke doan ta dak nang join dun lapo la pen tarik kre pho bangke dak di pholong PSLC tum det di phulum bajong konsensi bang suri pho bak do armu doi ala so nang join dun po la si non ke bangji Lok Sabha election ansuse Narendra Modi aphan third time alang lipan prime minister kape manji aphan Karbi Anglong la pen ensil chelang pet pen niltum tame dak ong dunga vote pen Omor Singh Tiso aphan kape hai aphan si Karbi Anglong arat ke doan ta non ilitum long bang bomlo la selang tum madan ilitum deng ponlo la pen claim ra pet po hemprek pen chenglok Karbi Anglong ka preka sayang deng son sika pichunji pa la support thak ta ilitum ke claim ponje aphan si mori pon bomlo social media long thang ko la Muna Chauhan Muna Chauhan bangke la ken nepo
Muna cuan ke laso ke aprang rep case do pen cekloyon truck jail do elo. Jail do et pen sinon bang kaju urisa manau. La si case pielo la pen prabjin pen la bang ke inang ponpo. La ke pini ke kang dak nilip konsensi nili aprang lam cha ki pikang do borpung darpung atwar. La si hola dak ke 197 crore satangka pinya tendar kor elo la pen allotment da pielo non kam ke chengpo la sanu jokesom. Tande sar kijut si labang so dilong tutel lemon kan doi sir. La so dolong amount na bang ke kiman ase tu tutel lemon to? 8 koটি টাকা 8 crores ne kane da. Thank you so much sir.